Bone, Mr. President, on social media, gwaran yeto akan to asra, gwaran funi, den yasa, naran zela, naran tuna kadama tamba jirgo, yiban binyanga, kigba na pon shanga, den yente nanga alehire. Tanambanguna, yeto a pergla pon kamna nte dite. Katab sohra naone, na kadama, nungulu ngoma, deklan kana nte di agbaza. Dozorne on so hasham. Please, pamama, ka share, ka like, ka subscribe. Na on tama solo ka digi zampai adanzo. Ni en yala yeto ashiromo. Mbe yarme na kadama anden wama danin yale. Ama dampa nirba ka to wumda. Ne nyamva shaba bangba pun danto na ka ta paba. Ka to vumarba. Ka bazang de hozor puni. Banda yul tiam ne yeto ashanga. Na danda tu na ban shanga bena bar dami brana nangle ka bato nangle na tan mamma tan kana ti piana nage dan puni zosam la puni solma puni yeto a shanga de me na kara pun diti ka tra du na dan diti nyang na ngoma dan yeti ti shin kyoma ka ntwa asara goram puni yeto a ngoma bora na nyam mamma gbaza jine nauni ta nasara ka yango ka gbaza le labar ngoma mal anyang zanzale din yanke ka tuna ha karatablan diya imma ake na larba watanga bi ake na silmentanga so lanna won ka dalir ma ne belo shir polo especially ni yar ya twashanga en yarlame zana kira ta dipola taban na kunyate early 1920 zana kian 30 years ngoma halet pet 40s pune tamir kat zan la bin yar ma andam do zo ni an so anyana mabia nyene entu zo pa pamama ka zan a hankale an zan nan gwaram pune gwaram de fiel pamo do zo kat yanama tabanama ka ba dan man nyen shele ni bi ko kemo ba kashero because of experience shele anyamoma dozo yurumbo Mr. President on social media Sweet Africa TV tamala WhatsApp platform ma karakunyala audio ngoka to asara gwara yeto ai bwana jono group ma kai cheke en video na mishanga en WhatsApp ma en number ma rozo be below comment section ma pore ne zan number zampa ai bwana jono to WhatsApp platform on YouTube I could let video na mane comment section ma pun anya number ma ka ye number ma ka ma voice record do ma sa sen ye shele ne jirale aina interest na jone anto jonete ne so hasham YouTube ma ya pamama ka nyira ne so nguyan subscribe ka turn on notification di yanke ka sa share every day kam te some video ay nyela notif karwana kadama Sweet Africa TV bisa present nyela ne so ngun zan gwara yeto azan zan so gwaram puni because of te pombe nang da rapuna vego be bumpun down to ngoma bra pomba dang ma nyete dan te tal ka yeto ashanga den me kara dirtu ngoma zongo yeto ashanga den dite da pragale zongo di yeto ashanga kayan dia number 1 Pselogo da pergal da yi yanga ne to go sambam polo ka kam bank account nama yen yalame aina de yanga kamel niya na go pama man ka yowe bank account ami po mel bank account pama man ka mel a email de yen link zan chante te ala bank account ngoma pompongo banka na maza hanang dareme dinyan cheka ay nan wula ay te kanate shigi lula kam I use a notification as a mobile number dit nan ka gonchang te beten shele ka anamba wablan tumle tuma abli nyi so izan la zan chante nan da pune abi nyi la notification ma badinya la a email ka mi a password ma vyen yelanga a phone ni ta barge ka ku da phone palle kan mi a email ma a passport a password ma zan
a information be a bank notification ma the same email ma ale nyelme la brongo ma di data paragale dan para ayi mabia yan so hame da paragale bianme da gwaramshi da ditame karanyela kadma tenda yango katapon zante information an tarsokan zaha la brongo ma de ditapam anye nemfo so nyengo to ka shawara ma ko nyela nirbo jo da nama ban kalma da ban necessary mbarame an zangna a information yar soma wen tala ticket wen sponsor me buen ta fune lo so cheka a shawara ma ko zancan agwaron pulo karakunan jo mabia ban shangalam bela karadito gwaram fune adi ke gwaram fune bang mai anyan chusin nem va shabaka banya ay kala nama gwaram fune ay tikena gwaram fune bang ma anyan zan nem va shaba kabaleba azo nama dagbamba yare to ashele ne semle dem viara da gardan semen shab jena ayen yebala gwaram fune ka yuwa gar nyamma mangdan dan para ata kanyen yela mabia nawi dikema karanyela akela selmen tangna kana biek timi yanga timma yangma shabnan saha ka timma yangma bentral ashiroma keka apule na a expensive abin yar dabdawo karanan limit zanzanta merkadi nyen nem voso winyan dar too much larma antol dir ka gura ay kana tidi tim yanga kaban tar halla shaloma kaban dir ka gura dan dan sheltian kamana ka ni dar lare naran nan ban shawo ama kaka nem voso winyan sona labran ma kazan ahankala nyende ko piana tibi tim yanga ban tra la shaloma bama al arma dika sombo hal dinye be ntala €50 be €100 be €300 kami bwama manga zankyan golma tiyenki andima dan ka dika guge la dangoma dan very very important pam mabia yeto ashinga dan para anahin da pargla biarme ten piana nage kaken tinyare ban sabla tuma lasar lara jala janto tumno potuma lasar lara jala daba zanta hanke zan son ten yella shanga tuun shanga tumno ma daba zanta hanke nan nakadama la ma kyan lasar bogbana ta zanga ta hanke nan nakadama la ma man borma nan zan zel tampule mbe yelme nakadama tampule zelbo dinyela tale don't get me wrong ta pargla jerme den diti nyala la shele don kuni yan ana kagbana katumna gban salba tuma nyala shelma la arma dinyela den den songa hal dirin yaman nakadama abomsu lula kam mbo gbana ma shema tabzanta hankal nan da pune zuma anna mali yama ko tumdu tuma ma ka larma kanama amina kagbana karita nan karinyala pumpon yama lan kan tuma ma milan kan lala amela la zahada kan tampo apune gbana lami amina bin yale nirba pragla biarme de diba pam but the gesule nin yelma nakadama ayna biane because dutum nin lenya mamman zo anna biya goron yu'ama lar kamza anyara anto bosole
kare nyela maybe dang ma ni bor ban shao zo samna ni bor ban shao antu songsba ama tampu le dan won yetwa lem ama manzo din yanki ka gbagbam hal shel an lahsar ma kanaw yi tike kare nyela hal gbana ma anapto nyele ka ban shaku nan ka dalir shel yin nan kare jiya nabiyan labsala aya bang man nakadama agbab la lare hal lar ma di zan kulsi yanga antu zan nan ban sha'udan da to nan alheri ama pompo lar ma za hakan ti petan pa pune azan lar ma kan to motan pa mokom mo siminti mo dare da ban nage nyamma ma da me jiya zo ma da na ban nage zo la ban yarwa ma didile ta pargale zan kan goran yu apolo da zo ne ngela sham dinde yin nan makan na won tu kya goran yu apune lehlen mamma ban sha din yan ta gran din yan ke kan na bazane din yan ke kar nan alheri so habjane nirba pargale biarme karanyela la shanga din yonu ne chan dana to dagbana dana to na arziki kara but because of la no ngoma ta yulla karanye shale dozo mabia yeto apargla biarme kanne yalle ama sahama zo no ko so hasham ni yino yelgo zo ka jarba nan da yandana yan zala la kyanwo na labna to tovo ngoma da puni yeto ashanga den biane ka gbadige zampai badatam agbana mal hankal shele na san zampai feel free drop a comment anye sham na agbana misham zampai money meter visa me pa connection man me pa agent gorom puni yeto akan to asra gorom puni dem biane dan nan alheri zanta mana za gorom puni yela pam biar punu nyasam biane ka tom biane ka komse biane ka lar biane ka vielam biane ka nyasa pip o ma karba ta biane ami gorma puni dan san ka pi na zan pa manzo na wo ma azo ban sham ama amerika tete azo zam ngulum boni Mr. President